kum sang za ko som ko paret khanin Tata company khan ratan Tata noya khanin India rama India chul chuak kar masaper Tata Indica kha aron ti chuak ve lol maya kha Indica kha an chuang khop maya an siam chu lim phei chuanin order kha noi khat sing khat le sanga zet mai khan muwa be se na sang tak ne nan thira achan chu tun ma khan kar tha tak tak 800 Maruti 800 kan ti te ambassador te engeng mo kha zuar on chuak to ni amaro chu khang ho te kha chu foreign company te pui na manga foreign technology manga an siam khani tlang pui ni amaro chu Tata Indica big ero kha chu India chul chuak liao liao India thuak manga siam ani wang khanan chuang em maya ratan Tata te po khan lot lina ro pui ta kan ngai an chuang ve em mai ni ama ngei po khan Indica ngei kha khalania billionaire ni chung khan ti chuan i kha beise na sak tak ne nan en Tata Indica kha zoi in har sana ron nei chota a mang tu de han ron complain chota a chan chu khatiang lama thiam na nei sa lu tup ni lo in zir chopani wang khan maya thena chon AC te boya tin atlo lo ti te ron ri chho nok mai ni India car chuak masa India chul chuak first indigenous Indian car ten chuan to na kalai khanin lo chamna kha an ron tem chho tran ta a chu kum sang cha ko som ko pakwa khanin telko khanin atira beise na han nei san te lul nen khanin i dollar million zanga zet mai kha an hlo chho ta thlat maya ti chuanin khati lai Tata an board of trust po khanin chairman ratan Tata kha an ring zo tamang lawa bang tura ti te na po kha ari chho deuh ta nok mai ni ti chuanin i khati tak maya an hlo tin lutuk tak lo wang khan Tata group khan be dong deuh hleka kar siam lama khan ti chuanin khami kum khanin Mumbai a khati hun laia khovela kar siam tu lian mai Ford company a an official pakhat an hotu pakhat kha Mumbai a local ni tin riat khanin chu pa chuan heti hianin kong alo ko muwa ratan Tata le naw te chu Detroit a local ula ti chuanin Ford company hianin tuna Indica big ina an siam na hemi car segment big ka hi chu an lei sak du mai the chewni in company hi an lei sak du cheu chuan in loss tam lutuk don lawan ti ti chuan phur deuh mai khan an company kha khal dan om da lo mo ti khanin Detroit a zon kum sang za ko som ko pakwa kum top lam khanin Tata ratan Tata le anaw te chun chu kalta ni ta chuanin ma se khati laia Ford an ho tu pa Bill Ford a khanin i lo ti deuh nek maya hetiang car siam lama experience po nei lovin engtin nge car siam chu ve te tu ma za point jok lo mi tuna in car in siam chuna segment hemi car segment b ka hi kan lei sak cheu chuan in lom ko tang chu in tan thil thatak ti kan ni dona ma se lei sak chin ni lo engma thiamin nei box silo engma future in nei lo ti deuh nek ma Bill Ford a khan ti chuan ratan Tata le naw te chu zak angrek tak mai khanin beidong angrek tak mai khan India man ron let ta ma se beidong lovin an bei chho ta so khal ai chuan Indica bi ka kha an han thuam thata so an soi sel na lai piang kha an siam tha ti chuan Indica V2 ti khan ron ti chuak chhota le ta V2 a ro petrol te diesel te tin Indica cap te po khan ron ti chuak chhota zela an khal nem ta tial an hlok na po kha an tel chho le tan ta ni chuti lai chuanin Ford company hianin an hnuaiah hianin Jaguar le BMW Land Rover te kha an sui roma JLR an tia Jaguar Land Rover Limited an tia company lian tak maina khovela car chang kang ber siam tu te khan hemi JLR hi ma se an company khanin an hlo na satalu tuga kum sang ni le pariat aron thlen chho phei chuan liu thei siam tu company lian mai Ford khanin poisa khan chan nem talu tu ka ti chuan an chan nem tak ema wang khanin lo theilovin khami JLR big ka Jaguar Land Rover Limited big kha Ford company khan tiral dan khan ngei to ngai ta ti chuarin khati lai khan kum sang ni le pariata chuanin Tata Motors khanin khami JLR segment big ka kha
US dollar million ni le 0.2 minan lei sakta chumi tum chuan Ford company ai o te kha lom em tata ne chon lom thun soilet vele ta voine kan company ta chetur min chan chowan kan lom em kan company in lei hi kan lom em ani antilet ve thung ta ni ti chuanin amma kha chuanin e JLR kha sum thuni nu ania sum tam takan hlawa ma se Tata group nuai an han omta ka khanin amma aina sa khanan thuam tha chauta ti chuanin Tata Harrier kan ti te khang ho khan mo lenga ron chua pha ta ti Tata Nexon kan ti chi ho rang rang te heng ho te poi khatiang ang tenena anin sui zom zara engine thatak mai le body thatak mai mu chuak han chop chuak thei chho thei kha ani ta ni hemi thu kan ron soina chana hi he khovela hianin mishing te hi hlo cham le hlo tlinin kara om kan nia hlo tlinna kan han ti te hlo chamna kan han ti te po hi chang chon a soifia tu zirin adang lam mai theni chuti rol chon mishing te hian hlo tlinna kan han tiang chi he khovela nitin ei khop dap chop em lo tura om tur hi chuanin ti thei kan nei ve a amaro chu atira tata ratan tata te anaute zaktaka an angte po kha kan ton masak ve bok hi angai ani ti chuanin tukina hianin ani le engtin nge Retheihna te kan nung chon thenga ani le engtin nge kan lo khosak nom ve deuh theyang ti hi ngai to hoila thain ka mi tam takin Christian hi Retheihna nen soizo man chiang Christian sa kho chu mi Retheite sa kho ni ti te ponom ta ni amar chu kan pathian hi mi Retheite thawang ho tak ani rual hian mi ho sa te an ho sakhi a phal lo na thu pakhat ma kan mulo amar chu ho sak na man dan tura ero chuan thuron tam tak aneya chu ti rual chuan mi ho sa tam tak hianin an nei ro sum te awang hian khovel thil an tlan san ngam lo chu wang chuan hlo chamna te anuna ro aron thlen an hlau lu tu ka wang khanin khovel thil ringota anin concentrate tharau lam thil te an ngei tu man lo thina chu wang chuanin bible ngei po in mi ho sa wanram lu ai chuan sabeng tung hriau benga lu po ol samjok ome ti te po khan ron chak chuak ta ngeng ma se khatilai khanin I ho sakna kha ala soi chemi alo ani chuti rual chuan ho sakna soi che lo ro kan ho sakna kan man dan ero chuan thuron min pe ka ti to kha tukina chuan khalam kha soi thui ka tum lo ho sakna hi pathian ina phalani a chan chu leilunga hian pathian hian a mang chang hria a tai ma le akong mang hria te tan chuan hlo tlin hi ala da renga ni ti hi thengil lo a tha in ka hria ani le engting nge keini Christian te hi hlo tlin hi a bible thu ve rengem tin chu ba ka hlo tling don ta eng tenge bible in thuron min pek ti hi ngei tu hawila tha in ka hria Galatia bungruk chang ko a khan heti hian ron zia ka ti chuan thil thati hi ning suang u kanin thla da lo zong a hun taka kan sengdon sia te ni hela hi tharau lam thil Christian tena kan nuna thil tha kan ti tur ani rualin ti salama po hlo tlin don chuan hela hi poim em ni enge kan ti chuan thil thati ning lo wa adota enge ni kan ti chuan in thla da lo ani thil thati kan nin lo kan in thla da lo chuan kan la sengdon ni ara seng hun om don ni ti hi ni Mizoram hian ka vei MMA he thu ka ron soina chan pakhat chu Mizoram hian sumdong hausa ai mi hausa sumdong hi an tam em mai ni he tilai sumle pai dik manglo ol sam tak an lak lu mangin sumdona lian tak tak thatmel tak tak an dina ani na taka chon hengau hian hlep le bultan na tana thatak ani lo hlep thatak po nei lem lo amaro chu an nei tu ten suman nga ema wang hian thadeu angina lang mai chen chu chon thang thar entrepreneurs te business lam ti tur ten na satakin abum thina hei wang hianin heng ang mi ho sa hoina an sum don ang chi agency ang chi thil that mel tak tak ang chi te a thatak tak lo ti hi ka soi du ni a hlo tling tur chuan voile khata hlo tlin thut tum ang chi ho reng reng hi an hlo chamna sa em mai thina chu on bible chon in thla da lo turin min ti ni hei nimin mai khanin entrepreneurship lama seminar kan bol sai chumia kan resource person Dr. Richard ana soi ka du mai chu mizo thalai te u ni khata dar kariat ayatlem na in tho chuan in Retheih renga te ka ngai to mizo thalai ni khata dar kariat ai tam na to kan wanje kan ngai to chon kan Retheih hi alo o mangi o khati de vong mai ni ani le thorim hi pathian thu ni em ti lai hi
Bible thu tang han en le tai la Kolosa khanin bungthum chang som ni pathuma khan heti hian atia arul na rolo tur arul na rolo tur chu lalpa hne ta in mudon ti hria in ti apiang chu mishing tan anga tilowin lalpa tan anga ti zogin chak takin ti ro lalpa krisa rong in bol ani hi atiani tingati chak takin hetila hianin asap tong chuan atia whatever you do eng po ti ula work at it with all your heart it hinlung zong in thokla as working for the Lord pathian tan thok angin tin tulaya an lelin tharang tuna ka bai bulian lelin dana hi hria thiam har de ka ma sa tilai na soitu chu eng na po thokula in thinlung zong in thokula tin tingati in ril ru zong in thokula lal pa ta na thok angin thok thin ro ti ani hi pathian rong bol na lam asoina ni chuti rual chon mishing nuna hlot lina tura tan po ti tak cái gì ril ru zong na tho hi engtik lai pon atha em rengani ti soina tan po atang kai em a man thei fekani tin zakoba bung ni chang som pasare pokhan engting ati kha rina thil ti te lo chuan ti chung chang te pok a soita engkimi thil ti thorim naina azui angai ni thu fing te bung so ma kha ni chiang de umain tho tha chiat poizia kha ron so thu fing te bung som changli kha kan share le lokanga heti hen ron tia ku dong da chon Retheihna thlen thin mitai makut ero chon hausakna a thlen thin ku dong da hen Retheihna thlen ani Retheihna atanga zuang chuak tur chon tho rim hi angai ni top mai ni ti tak zeta tho angai ni ani na taka chuan mitam tak hian heng na tam tak na then khate chu tho ol sambik tur te le ha dam bik tur ten an ngai fo thin ani amai ro chu thil pakhat ka mu chu doctor hlotling ni tura doctor te thorim zia hi ka mu ve in ka ria zinga clinic an honga ti chuan chumi zo chuna hospital en kola net lai lama clinic an hong le achang chon nupui fanau te nena om ho na hun po nei manglo kho pin nan thoka chu tiang bok chuan engineer hlotling ni turte doctor hlotling ni turte sumdong hlotling ni turte hian thori mangai ni in oimo oilo emo rongbol tu apo hian mi te tan mal som na ni tur thorim tho angai ni hei man in fakle sakinga la engma betlo anti takna amaro chu tuk tina sarmon ronda turingot po hianin ka thokrim veni ka tingamani ka thokrim takzetani fate mutnu ate fate tho maten buat senga ya mi khiat lo la hian sarmon buat sei tun le khabu tam tak chiaranga ya internet site rang ha ya nga ya tin ngai tu na se na ngai thori mangai tho rongbol tu hloting vaklo in mu chuan atai ma tok lo emo ani lo vek po in a huna pe tok lo emo ani du emang engkimi hrat lak ngai vekani pathian tharau thenglima ka in ngata lom tila bible share tummi lo wela sermon atan imbot sei tummi lo wela ka thu so hi ngai thla pe mi lo ngatinge kan engkimi thori ma ngai vek mai ni chu wang chuanin he khovela hian Retheihna huang chunga tanga i tal chuak tur chuanin kan thori mangaya ti takse ta kan tho ngai ni apani na a chuan na china tata te chungchang ka ron soe chong khan achang chon nol kan ni ve te nga ya achang chuan mi te du lo ni ve te po angai ni nimin lama kan seminar a bok chuanin kan resource person te khan zo ta then chu an ma ni business a hloting tak ten ne hring nuna hianin eng lampang hoi hian nge sum dona beitai la thang mi zo ra ma hian ti khazona ron zo ma sa kan resource person te ran chana ka du mai chu hi ni eng po hi thalawa omlawa thabi ka omlawa amaro chu ti tak zeta i be angai ni hei a tha ti ringot kha itana thalo mai the katana thakha itana thalo mai the ma se hlotlina tak in nga na chu thorim na ani a chu ti rual chuan ati abikin kan resource person pakhatina asoi kadu MMA chu business iti te entrepreneur lama hnai tho khan za zela somret ka chu hlo cham turin beise ngal topla ma se
za zela som ni I hlotin na khan I som riat I hlo cham na kha ala cover thei don ani ti ani a thai kan ti mai khopa mizo thalai te hi kan thokrim tok lo chu thu ran lo ni ta sela risk kan langam tok lo watin claim kan han hlo cham ve dek ka kan business kan startup te kan duangin an om lo wa ta khan khati mi ni lo ne kan han tirnga ma se sum dong hlo tling ho chi chu an lo hlo cham na sa em to mai hi lo ne kan resource person Dr. Richard bok kha kan han zota I hlo cham ve tem ti khan kan zota ni na soi chu engtik lai point ka hlo cham pho ni tuna Mizoram karon kaldon po hianin kan manager pakhatin ati sula wangin kan contract mu tur US dollar million nga kan chana ni atia chumi kan ria chu ke poka har zok mai atan chu he khovela hian I hlo cham tura in pe angai ni ti hi hlo tling tur le Retheihna tanga chuak tur chuan apoi mo hle ni ti kha ka hre chuaka mizo te chu jack of all trade master of none kan ni eng kimi kan zai methili kan ti ol sam ma se hlo tling tak tur hian kan thok pe lo fo thin ani achan chu voi khat kan han hlo chama asum do na kati mi lo niang kan han ti ngal ngota voi khat exam na kan han fail kati tur ani lo niang kan han tir shing nun hi fail tura khonu na alo do na lo ni ti ni min lam chu ka hre chu ka chu wa tukin poi ka soi chak lu tu ka achan chu hlo cham na hi hlo cham hlen na ni lo mi hlo tling de chu an hlo cham na manga inzir te khani ti kha nimin chu ka zir chok a tra ka em chu wang chuanin kha thu te po kha ron share chu ka chak em mai ni tin kha tak kha I jacob bung kha chang som pan hi a po khanin tuna kan soi tak che kha bible ang pon I aron soya chu har sat na hian mishing te acher puitling thina tin pathian hian pressure mo kan thinunga kan du tak na te hi engani alo chortang kai thin ni ti kha ka zir chuaka ti chuan ngatinge mizo thalai te hi kan hlo cham fo ngatinge kan hlo tin lo ngatinge I sum dona ten kan ti tak lo ti soi ho na thil pakhat kan soi ho ka an ka du de umai chu kan re thei tok lo kan desperate tok lo kan du tok lo hlo tlin tak kan chak tok lo ni ti khani tun nai lo ka khan house kan chief minister in thil soi kha kan train karenga tun haya MPSC na exam board sai pasaria khan mi pakha chu atling 5 vek mai ni I MCS exam atling pakhat khan ni en tia ka lo ka chik chelo ma san soi karon soi chong ka soi sol pal mai the ma se chu chuanin chiang tak mai atar lan chu atum tak te tan chuanin hlo thlin hi ala omani ti hi chiang tak mai in amu the iso krista nge po khanin cross ler khan atuar ani ator na mang khan nang le ke hi chandam kan ron nia tor na mang te mo ti tak zata be na mang te hian mishing hi kan lo hlo tling thea Retheihna poi alo sual ne ve the ni ti hi a hriat thein ka hria